let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something, if you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, dear, and kind Punipon, and Jim, so dear Juma, we Bahari, Pacon, Ditum, Yankopon Islam, any pan. Baba, no to kind Mamma and Papa. When Yankopon count, you know, the count woman, the Yatro. Boba, many Emma Humfamase, and limit me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host, Martin, presenter, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are self and then will be a ATM. You make us more for Etumayi, Yamamu, Eastern region, one more, the Hong Kong, more, the food free bench. Yes, and first, very, I mean, it is one of the a very intelligent person, but people like you need to be highly esteemed in the society. Yeah, that's a kind of major about the buy for recently, very 2 weeks ago, in fact, you may dear would let's say about mine or than mine, maybe Ahenkan FM to be any empire born and entire with it. Because also the human say, I am this work my 18 into the very impressive. Or damn for Temo has said, and Yamu mobile, yeah, and can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with and yet to be a customer if you catch in a home. If you want a match, your crown. Second piece for I'm mobile. The media hand and me radio nether. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP now more ya. As I say, as a sum near my door, Buayan. A challenge is a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montum. Empire Mamon. They will be Bia. What in the subject Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am free ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munyanimas. Yami on sorry one na one demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibian two Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. You see, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Yeah.
Yabirare Yakwa. Yabirare Yaku. Yabirare Yaku. Christopher Yabiru. Yabirare Yakwa. Arrange. Yajifu Beba. Obirare Yakwa. Ah. Yajifu Beba. Obirare Yakwa. Yajifu Beba. Train erati ah ebo wa ba mumu odo ba kwa wie kai se erade bo she die dabio sa na pintin you na kai se erade bo she die Debbie, yeah, be very cool. Obeton swebu so. Yemre muda. Debbie. Debbie. Jefo beba. Ah, be very cool. Be very cool. Can't so mad to every Philippians chapter 4 the verse 6. Okay, Kaya Bible no me I'm reading from the King James version of the Bible. The Bible says, "Be careful for nothing." In other translations, also be anxious for nothing. Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. I don't pay ni America chira wono no. And now we mini bibia ho. Mensuro hwe.
obrenye kwa. In everything, in all situations. Uwe jume wasa oye say. By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request. On semono kafachire rade. Obrenye kwa wate. Message ya wona mubia no anopa yi niame ka kire wo ne say. Emfa nye nkomudie. Many nipa bi nwenwen ho. Many nipa bi nsusu ho. But anopa yi se ubenya akukudro na whatever situation a wo mu no obe wadwene say in everything by prayer and supplication with thanksgiving you will make known all that you are going through. The only person that you have to converse with ayo nyankopon. The only person you have to consult is God. And in the Bible says, be careful for nothing, be anxious for nothing. But in every situation, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known with God. Na asumdie hini nyankopono obeshe ni monyam. Enti enough of say winning crofo dwendwen ne awu komu no de adane nkomodie and awon crofo di nkomo. Please, instead of you talking to people about your situation, just present it before God and believe that He will do for you. Be anxious for nothing, be careful for nothing. Dia wunam hu emani mu abem obrenye kwa ojefone nam kwan so awoba. Philippians chapter 4 the verse 6 through to 7. Nyame asem no onyankopon ya asumdie here na na asumdie ne da so tiase ode be kama ode be ko ama. There is no need for you to talk to people about what you are going through. The only thing that you have to do is by prayer and supplication with thanksgiving. You just have to let your request be made known to God Almighty, and the peace of God which passeth all understanding. Onyankopon asumdie boro ntiasie nyina so no wo de bema wo bema wasumdie mo ahome ewe Yesu dinimo. Amen. And indeed, it's another beautiful, brand new Friday morning. We are live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Shannon Son from me transmitting live from our national studios here. Ekuya Frakuma precisely a wachima boabo. We are here for na. Anope ye mamu good morning. Mo more Ghana hanso ye mamu achen. Amon so a ewo Germany, yes, good morning, and confirm I be say good morning. I don't pay Asaba back on your radio, and it's always joy to be back on your radio for God encountering. Ediya me just so obo ba ofori amanfo, not doing this alone. Just privileged to speak on behalf of the solid production team in town. I don't pay kaya who free break up him say non do ebebo and ye babe sumo war me pacho we mo bre send you besia comedy twice to tell ye de dia kan nyina so dia kan ho dia ma. Some 52 minutes down 6 a.m. It's Friday morning, 14th day of July 2023. Friday edition matching any day, bro. Send you more brabisia kwano pay or seminfa emauna tie high. Or see no pay a puye mantem hanomo. Emia yahudu bi no insuo no ebepete anopay ebepete anopay hyenen so efama me. Insuo no o kire se puye mantem emia yahudu bi anopay ebe pete emia yahudu bi nso anopai awia ne yi ne ti awia yi ne ti a ano be den kakra na gaga ya odi yi ne ti ni nyina no o ma medi enahe ewadukrom
ensuo ebesan ahyase se twini ti a ebepetepete kakra enti hye ne nsoma me fiti anopa ya ekọ no awia ne beyi ne ti ano be den kakra kwakosia premtobre ho no mu baabi ano be den pa na kwakotwe ensuo de aba nti ya na wa hye ne nso anwumre brem efri nonan nonum ho konunsia nonso ho no eno so wo kire se ensuo no ebemunamuna pa nti wotu ani hwe wie mo be nsuo no abochinku a amunamuna me bone tofa e de amawo a enne no eyade a ensuo ewo wiem awia enso so ewo wiem awia na no be den on hyedan meche bibiri saa obekwa akotwe ensuo e de aba eya na wa hye ne nso e de ama me sene ne ewiem obre besi akọ eno ena madaroma ye de atoa so amawo no Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Nyajidi sera de beye Dabio Katrano Turudum Aro poinsi enyanko poye dasio Yekoda yese ufo adom ni mobruhu ama anopai yaka yen e de aka ate asefo ho a na ne ye kan saseda enka udin kronkron no ayeyen enkonfama udin no ye dase waya de na ka yen so ne hwan se yekoda ma de kyen anopai ye dase yewura aseda enka udin kronkron no afei ye dase e de ama oman Ghana emu mpanimfo emu nkwada emma ne mema ye dase de ama omunyina nkwa esu ne ban ene niema ye da na di wo man mu no eye dia esi na no e wo Sodom ena Gomorrah esu ne ban ye da na die no eye nia esi na no e wo Noah abreso ni esi ye ma wo be se wiase no enu bi pepepe ne yete Ghana ha yeye nanso awurade eduru bre wo se wo tonsu ogu ye nso a woto eduru bre wo se wo gbawia egu ye nso a wobo eduru bre a e wo se wo ti wie mu a awurade wo ti wie mu oma obi amfa ne yafuru pan kodada obi ani ho betimi aka kire me so de ne yafuru pan de ada nansanie onidi ye onu munsuo obi ani ho saa anope yedase papa yedase wo saa adoye a wokoso ayeyen yedase pa afi yejai yenkra ye nipadua e de hye wonsa ye free na wotwe na se no ye de ye nipadua hye wonsa ye sre wurade se boyen ho ban na hwe yen so ampa wakora yen bebre robonifo no susu ye ohye nim guase ohye ohaw ohye amane ohye senka akronfo mpom meto nhye yen so emekuyen ohye ye senka yare bi nka yen to fom yenya ka akwanhia ohye eniema bebre no a wa ma ho kwan ma ba akokora mem Ebeneza babiade ya bedrunie aseda enka udin ye kan sese wode ye nantim na wotwe ni nyina mu na wode ye nkowia asundue mu a ye de aseda be ma ho eno ane ye da ase se ye sha na wotwe na se ye de ye ho hye wo nsa
na wahwe yen so abɔ yen ho ban wakora yen yenom awuduro enuane ne nsuo ne niema bi ye baabi ye tietia nyenya nkyere tumindie mpanindie ne nkabrekere so nanso wa amani nyina amam wamo tu yaduro fa mframam wamo tu yaduro fa aduanim wamo atu yaduro fa ntadehyem wamo atu yaduro kyese niema hodo bebre koso a ne nyina ne senko de bre ye sunsumu ase nanso wa ama ho kwan ne yeda so te ase yi ye ne abusia santen ye ntembone ye nyina da so te asundwem obi anyare ye e ma nye critical ye nyina da so te ase a anopa ye da ase adwumayefo a wahenkan ha nyina da so te ase ahoden wo ho yesi ye da ase ye ntembone mfiri ye pani ho ene ye ntembone mfiri ye nkwada ho ye nyina ye da so te asundwem asedanka wodin ayeyi nka wodin afi ye say jai na wotwe wie na hye wonsa ura yenim se wo beye dodo ye jiwudi dodo na wotwe wie ye nso hye ho anuonyam na wotwe wie ye nso de beye wo hawa ma na emusuo esan yiwo mati fi ase na hye animonyam ewo Yesu din mu amen na wotwe wie ye bedi adanse o na wotwe wie ye urade be hye ne ho anuonyam o na wotwe wie ye obeyi ne ho adi akere yen o na wotwe wie ye obeye ye kese o na wotwe wie ye obema ye so asima pom matena bia o na wotwe wie ye ye be ware o na wotwe wie ye ye be wo na wotwe wie ye ye betu kwan ye benya adwuma na wotwe wie ye ye be sidan na wotwe wie ye obeti nanim akere yen obeka yen ho ewe Yesu din mu na obonifo ni nsusuye ni na gina tuo de ye tujatum yemfiri boni mu yemfiri anim guasiem yemfiri ka akwanhiem yemfiri jahyehyie mu yemfiri kam yemfiri esan enano asem a eto abrantie bi opia betuni ntokuyam yesi okromfu ya to ahye ne so ahye prison anka wonhye ne dan mu kura nanka entontom nwinim ku no opia betuni punumu esan awurade be ma esan yen ewe Yesu din mu amen obeye Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Ain't Christo for Muslim for traditionalist for I don't pay ya the assembly baby ye. Yes, winning souls is not enough. Learn to save lives as well. So winning souls nkwano is not enough. Now what you na shasi ya bepimene ya ka ho nsem bebre. John chapter 21, the verse 15, at their call. Also, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Jesus Christ bisano. Nimu ayo de mano. Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Yet also, Peter was hurt because Jesus asked the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said once again, feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed. When you are old,
you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate that the kind of death by which Peter would glorify God, there be a boom. Also, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Hear me. Yebechire enimu honi hear me. Osina Yesu Kristo wabra wani omu nyina kabo mu didi wieye. Wabra omu nyina abo afore. Wabra mu nyina mo ka makoma mu se mo de mu ye Kristofo. Wabra mo na mo de mo sie se mo som no na eye genuine. Ye won sori bebre wo Ghana ha no mo a wonu mo nsom a ohunu wa wo de ohunu se wo kɔ bunsam gem. Ofro Lucifer ba yate. Mo de no eye no yate. Yesu se mo de no eye ampa na obisa se wo dɔ no ana. Se wo dɔ ne de a ɔka ne mprensa. Ɔse feed my lambs, feed my sheep, take care of my people. Eno ni adwuma no ne kese ye pa. Enti Yesu Kristo guso a one yen kasa se yesi ye do no ampa. 1, feed his lambs, take care of his people, and feed his sheep. Eno ni Yesu Kristo ka ho asema kire yen. It is good we win souls for God. We win souls for the kingdom. But it is also good after winning souls, we make sure that we save their lives. Ye make sure. Sese ye twa mo ba wia. Omo adidie hu behia yen. Omo namu behia yen. Wo mo akoni abadie behia yen. Na eno na ebema Yesu Kristo ehunu se ampa ye dono. Asemo ye de bra wo fiti enano joda no. Ene ye di si. Ye bo mpa ya sere urade. Sa asem ya abai. Botayenti a enam so ema o share se ye mfa mmere wo no. Ye bo mpa ye se urade be mana bam. Maka kire wenya wo nko a men so ma famede ifiri na ko mahunu se menua eho kire no a ewo se me ekwan bi a mefa so a meboa no no ewo se mefa so boa no sanse se onyankwa no wotena ase a ena obetimi ene me akwa asori kwasia da bia efia da bia ebena da bia ene memene da bia enti eyema sede se medwin menua no na setena emu yedie ho enye se menene ekwa asori ne nko akeke iduru ba bia wo se mebisa ne se komodew iduru ba bi na se na tare hye mu nya e wo se me fato me ho so iduru ba bi na se obehia me mo a enwo se me twen kra ma ne kansa e wo se me yankasa me hu se menua yi obehia me mo a na me dia ma no na aso Awurade ani Awurade adom na osoma yen na humo bronko so nya kese mfa ma yen e wo Yesu Kristo dini mu ofra me obo ba ofori amanfo ye de Awurade asem ne de asi ye ko agoprama ne so sports up next uya ye toaso. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Nanopa Ghana mamba de shimamba yemma mu nyina kwaba embra ahenkan 93.3 so yatenase agudie mu nsem yedi ehia ene anopa midin edi Joshua kwabene ejenim Yosef Ajiri ewa ha obrempon opokuware Raymond Ashetewura tenafe bani Tomauli yenyina ene akan tumapa edi abanya agudie mu nsem yedi ehia ene anopa na ene mamen kanfu we mfa ma se oyare ho dodo pe papa agi ayare se mon yare wanyina etua iradia enwa ene Jubilee Hospital oba yade bia etiti obi anom Jubilee Hospital Dr. Nanet fo begina so ahwe ma yare wanyina enso etua ira ebia oba no yare wan emu aidin oba so beda hona Dr. Nanet fo egina so hwewa oba sa kunya no enso ho laboratory ho enti ebia pese o ye lab
opese check o blood group a oba yebetimi aboa o sa ekwan ne so doctor tro edurama na se wo pa edurato e da kosa ho yare a ye pharmacy kese e ho no edura opato bia no ebi ewo eye Jubilee Hospital afe antenatal care no so aba e mana mafafuro no ebi ene no munya ha bi e de fa efufa no ho a oba ye bebo na fe so ha no ya hwe etuase ntempa so e de ama postnatal care enso aho de ma emana omo awawien akora na didiem se ne sitie ni nsu numu ne se ne sitie na onyin ye anase ninyin no onyin ba fom pa che oba sanche chire unya de be ma ewo Jubilee Hospital theater enso operation bi sa Jubilee na pesa ya be pm na fe yemboa afe maternity enso aba ultrasound any ECG scan no so no aba scan bi abi yedi etwa enso ama akora da yem no so yo ba ye bema no ye twa scan mo anka se wahu se me be ama ba wuni oyo ba anaso ye bema afe mu nso amonya prostate no so no scan no mo betwa bie afe mu nso amodwu nso yare no so scan na ba mo betwa bi na afe mu se na ne yare no esi edu yare bi achi usuro ofere so bedu nkomo edi achire unua yo kanshini ti wonum obada odo wasembe down mo mbehwe na fe omaka etu asentempa so edi ama wani ina ohwade a unhu ade ne ebenwa unhu ewechiri unhu a wanhwe entu asentem ochina bi no oha kese pa ne de babedu ya so nti bepiem Jubilee Hospital na fe a clinic and fide ahyem ma no ye fansa woni yare nyina enso emfa ema diabetes ene hypertension for no so fere no pa bia no enne am no kazen cheche no ebe koso enne wei ekoso fere weni fere bia na sancheche no enso ekoso ebi apedwan papa atodi aduane apomden wom atodi Jubilee Hospital canteen no aduane bia bi ebi elho emu edese mpacho obana insurance so dia yebeje na yahwe se eye national health anase ni private health no nyina no yeje uhwe chi akwanya odan babo road amantra bridge ne so hono ahwe chi akwanya obehuyen 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na oni enso edi enkomo yaw upon expert ventures omaso yasen uye car owner uye driver o car no e spare part no asai upebi atodi asha me pa cha obepiemu ewa ya upon expert ventures na fe machines na fe nyoma se wo kan hu bia no bagibito ewa ya upon expert ventures na be bia so enkoye emfa ema men selol fe nkopie mu ewa Accra na se Kumasi ro ni chemo ya upon expert ventures akachi a o kan no part ase nyina no ubepie ma obanya bi ato na bibia so akoye de ma se battery springs na part alternator radiator front bumper bonnet ties shock absorbers axles wiper blade dashboard door handles car lights se tail light head light no ya upon edibia babanya bi no atwa ne bonso wo form na bibia so akofan edema EPL hono ma odan babu road ya so hono na obehu yani onokwafo block factory no na ebo nhwenim achimso do kwan so de yani coupon na ebo nhwenim fe number yi na feji nchiremu a esimidie 024 376 2324 024 376 2324 and 024 615 7706 024 615 7706 womi adwuma ko bi kan wa maso asen agudie mu nsem yedi Asia ene anope yenhye nsem se ene anope enkocha se emfimfiri Black Queens asoye ene nyankopon ayadoma 4 pm no game kese pa etodwa onim se Black Queens eja kono amudi gini ene ebo nyankopon ayadom no mudi nkunim na se second leg ne so msa edi nkunim mu a na se mo qualify akopie mu enso France na at Olympics game no amakogina Ghana ni na enso namu na no ene se captain Edema Black Queens ababawa ono ene se odanimu a okwa bola ne makoye diamomo Linda Eshen enso akasa kada tudwa wasi game ni de kopia mba wani nina amo aya kradu ye papa no omo coach ni so acheche omo nema bi ene tactics bi omo de agu akwam de ene 4 pm kia Black Queens edi enkudim. We work with the coach. Yeah, she has taught us everything what we need to do and how we're going to play. We take it easy, we relax. This is football, so you don't have to, panic or anything. Like, you need to have the confidence, so we approach the game quite easily and we win the game. For the Black Queens, we are not under any pressure. Like I said, this is football. We play to win. We all want to aim high. We all want to go forward. Yeah. So I think Nora has brought in so many things into Black Queens going forward. She has changed so many things, and I think we are now being competitive. Everyone is working hard. Everyone is fighting for a position. So I think
she has been very helpful to the Black Queens, and she's still doing it. We and some Sababa friend Linda Shen and so dear Jay. Jemfrey aye emana kachina fe yempie mu enso ewa emema football mu onim say under 20 aye Afcon no wafu zombi die no etofom ewa Africos memu na enra Ghana ye boy third game na nyina hwenim se nkundie no betimi aba na nketimi progress akwa enima copy with the next stage of the competition enso enra third groups games no eba so Ghana ye ne Ivory Coast 90 plus 5 minutes eyade asa game no ekọ ende 1-1 afa Niger enso etena se ama Burkina Faso echini twaneka ni mienua na se Niger antimi no ka say the Ghana and Niger we are out na emom Burkina Faso ni host nation Ivory Coast and so a qualifier omo ekomanim Ghana your first game against Niger your ball draw, second game against Burkina Faso you lose 2 now for third game against host nation Ivory Coast your ball drawer tournament ekoso our Ivory Coast no your film Nano anas former Blasters player Brant fan John Pinto akasa e the founders and commode atu enimu no ebi ene so is the obi an Mr. Ghana football ne de en sheda enkoyie eni tinsa nko ebenya ka en hyase foforo na ensiesie ni ye se de be ya bedu bebi no na se ene omode adache omeboye no ensu ni na akoyepe oso kwhwa na 20 a on performance omkoda na di no enye se bia players no mbo paye so mko akogom ho anim ase na mo preparation bibia enso ekoye na players na ese Ghana football na na esi anema en sheda enkoyie entie ensama John Pinto e de ajaye football no generations abesenko edu baby a obia ka say ball na from simply because results na masini na no. For me, I would say patient is also better when you are under development. I don't think say Ghana football we can say we are ready. We are still under development. We share the exposure by Ghana football for 2 years now. Football myself, I'm running a football club. And I know how difficult these things are. It's not that easy. But I would say very soon, so far as we're able to qualify for all the competition, participating, we still have a chance. Chance that you prepare the call before no. That's a kakra tournament. Sometimes players name Kosebia, service but tournament you have prepared. You know, say you are going for it. A different story. We are still under development. With due time, things. We and some as a former Blasters player Brant fan John Pinto and the na John Pinto kasa wie pe na Madrid omo so mu defender din Antonio Rudiger unim sa Brant no oye Selemioni na osia kan so de ma France na say Germany na reporter abetodwane say Brant na be PM o Ghana na say asane ball Brant air ball enso e Ghana hanum enya de kotoa na Brant na ebopi na ebisa na say sisia de Ghana wonu osia kan e de ma Germany esan ebo game e de ma na say best club we as Madrid na ibizan say Ghana de be na be ya e betimi enya a good na fe better players no betimi compete or international level. Antonio Rudiger say ya dia good organization eno pa na ya dia na say yetimi ya e be boa ma Ghana players no etimi compete on top level e wo we as yentensem Antonio Rudiger edija Ghana for in general build facilities, build the system of football and so that those young boys can one day be in the best teams in Europe. So, but this comes all down to organization. So now we talk higher up. So that's why I don't know how the system goes here. But at the end of the day, still you see a lot of Ghanaian talents in Europe and around. So I think that's the goal. Clear is organization. Organization is key to everything. This is what I believe. And clear, it's organization. Organization is key to everybody. We sama na say Bobo Kwan dan Real Madrid omu defender Antonio Rudiger and so edeja Ghana for. Yena ni remu ni nkwedi nkomo femfa Brant osina kan. Edema Dreams FC Bobo Kono aso ya Brant fan ofori Makati. Esa Brant kopemo enso oye Ivory Coast kana 24 no a okoda ni ho di ekobo yi pa ndra game to dwa ono enanya man of the match do nsem kaka enso di jasu kopemo ese ade game ni de omo konkudi bia se ne betumi akoyi e de amom ne nso ade no I said de aya no de kusi ye a ye ko ekohu enti wase Ghana foni na enso emfanchewom no makonkuni akomunim na efri sambre ko ide ye to nsa de from one national team bia mu a omko akokonkuden apeja Ghana din no enso de edudu mpemponso a ebebu iye papa ne no ensem kakra Brant fan ofori Makati enso e de ejaye na yempie mu 2026 FIFA World Cup ne qualifiers eba so emu enra na draw no enso ebetodwa nti amanya omo qualifiers
say World Cup qualifiers no betimi abono obia ehu nations a ono ewo group mu na group no starting from group A ekopem group I group A no say na Sydney no esi ekoye Egypt ewo group A South na Burkina Faso Guinea Bissau Sierra Leone Ethiopia na fe Djibouti we mu aye amanya ye sidi wo mo group A group B no Senegal DR Congo Mauritania Togo afe Sudan and South Sudan we mu anso teams anase nations a sidi wo mo group B group C no Nigeria South Africa Benin Zimbabwe Rwanda and afe Lesotho group D Cameroon Cape Verde afe Angola Libya Eswatini and afe Mauritius group E Morocco Zambia Congo Tanzania Niger and afe Eritrea afe group F no Cote d'Ivoire afe Gabon Kenya Gambia Burundi and afe Seychelles group J Algeria Guinea Uganda Mozambique afe Botswana and Somalia afe group H no Tunisia Equatorial Guinea Namibia Malawi Liberia and afe Sao Tome and Principe group I Mali Ghana Madagascar afe Central African Republic Comoros and Chad wey 2026 FIFA World Cup Africa qualifiers no say na draw ne si koye no na ye di eja no na no other say former Blasters player Brent Afana jump into so akasa e dey fa kakra draw no beto Japan sensem de beja and say draw ne de ohwe eye group no me bia Ghana kopiem no obi antumi mbo mabomfia fisa football no si obi a enso ahuboye papa na so ogidie mapasa Ghana say ye wo Mali ene eye Madagascar no Comoros no no Ghana betumi qualify si ye ni na ye de support eta machia ene ma betumi akoyi e de among John Painter. I mean, difficult. It's not a difficult group, but it's a very tricky group. We share Mali, we share Madagascar, now we share Central Republic, and Comoros, which they have a history with us. They still are on. They believe that history no money no Nations Cup no is still there. No, we share country winning no. Omoni Ghana, they have upper hand. Why I say they have upper hand? They got nothing to lose. They are playing against Ghana. It's like team B first division about Premier no Kotoko and I say has to focus. Now what they make also because we say has an Hashem Kotoko Hashem inti and fan when mama hold them cost. That's what I'm saying. Say you tricky group. Now Ocean Mali, they are most stubborn football country in Africa. They can surprise you at any time. Also looking at our preparation, where we are now, I think getting to that time, we'll be able to stand firm. We and someone said John Pinto. Na yegusu aka qualifies mu ensemna no onim se nche na Olympics Games no enso abaso next year e Paris France memo na da beso dwane se Ghana amateur boxing for no ade almost preparation omo ye e de Asia qualifies o metimi abode wuremu Paris Olympics Games no ase enu nti no the Ghana Amateur Boxing Federation no omo organize championship a betimi abomanya good boxers akogina Ghana nemu enso qualifies e beba so e Senegal that is 9th to 15th September no coach and din Adi Ofori Asare Ghana Amateur Boxing Federation on dano ochechemu senende no Organization of Air Boxing Championship no ebesi ako our boxers minimum to dream said they have to go to the Olympics Games. Ghana and Kasano your camp boxing talent against boundless ya bubere and yen to kesi narrow ya who said nipa kakre ipe no mo be ko anatembia e de se nipa ya na be ko nti individual championship I say gate be a bie de ama obi a ono so o dream say he has to be to the Olympics Games. Don't make justify no samotechi yambia on bem Jaguar ana Joseph Kome yambia on bem Abraham Mensah bebe am bebre nti binumu o hihye ho e say yekom o nyina ne hu say ya obi ana say be ya obi wo ha no so waso dai say obeso ko Olympics Games and o so good so nya opportunity na on ko Olympics Games nti ade a ye tembia we aye boxing coach papa ndin Adi Ofori Asare na one fancy one ma o say finally ade federation omuhia ayemwa nti o say o ka kire ankrankwa na afa adwumako ai ne no mo wo ahoden se mo tan be so boxing mo no mo mbra on board na afa mo so masen na bibia so enkofa enfa mo o chirema se mo bo on board mileage muhia no true boxing mo benya na bibia so akoye coach Asare finally me sambo hobby o say Yehiamwa corporate bodies and as individuals omonga sa betuma ye bibidi abo boxing omombra me boy boxing yen problems in terms of financing and to say other sports and yakesi bia
Nti so mo ba na so mo be boy a omo storm omo support no go for nothing. Omo ba omo be say e be ma o mileage omo hwehwe no. Hello in treatment center maso asema no nsem no ya de ba oyare no say eye na say kranko yare yare a wasa ho yare akon hospital a na je say ni no enko we piem in treatment center be hwe na fe to center paso e di amount e bi yare no so no aye hunhum yare oba na say Dr. Bednego e be to ase e di amount yare no e bi stroke e waist pain sciatica afi prostate infertility infection typhoid ulcer asthma liver and say kidney wakoma nyina na hawa obepiem Elohim treatment center Dr. Bednego ebehwe etuase edi ama oba foda no 30 Ghana cedis card no 20 Ghana cedis na do no chem yakachi a eri affordable machine aba we no free screening na free massaging na yede ema esanso the special FMM massager no enso aba we no yede mamonya stroke na afa sciatica no machine hwe etu sagar wana se ntempa so enso edi ema na bepiem a yede Bednego COVID test na aba COVID test na kokwaduro aba na ze koko hu na odwane ehyi koko ase pasa koko ma koko so wo ne pa ebi ahwema jatum se Bednego COVID test onuma etimi sa koko ya de nyina enso edi ma upebi atwa kopiem Kennedy drugstore ordinary station ho na benya Bednego COVID test ni bi enso ato Elentu 20 center branches no ebi ewo nkoko ebi ewo hoboso enum koforedua achim dan de all right area ho no ma ye ne Dr. Adi na ebo nhwenim asem dan se 2 weeks of Thursday biano Dr. Ba ene ayarefo nso ebedin sa so kede de everyday biano ye adwuma enso ewo kede 0547 10 8393 0547 10 8393 na oni Elentu 20 center Dr. Bednego dano no edi enkomo ya shasie F Juventus bobo kurum na report from mo eba enesa branch FM Leonardo Bonucci branch na captain edema Juventus bobo kurum penfo captain no sanka be yan conference 36 good years de be ma no waye edema bobo kuno na so branch no said da nya de odisi vise obeso osi akan na Euros 2024 no o captain Italy national team no na niam na ekoyi edema no so bin fancy dia unim se anche ye na Barcelona omo captain Sergio Busquets enso edisi yekopiem Inter Miami na ne eba ne se coach ane Xavi Hernandez se ne replacement ne ope eno ntini we PM Girona on se Abranti andin Romero no Abranti eyade a Basafo ene ne akwa agreement a like this Abranti be fi Girona abesi akan edema Barcelona na Barcelona ho na ejina de Arsenal bon kanta ko PM so mu hi Abranti fan Ferran Torres abe PM Arsenal bo ko no besi akan enso edema we si asen ko twetwe de akosuru papa plan de ojetum so besi akan edema Arsenal nti ebe kwa wie de nessa branch FM Ferran Torres no ebe piemu ewoye Arsenal basa for players o omo wuram Liverpool abranch obesi akan ba omujam omo kokopiemu bam ni gbogbo komunu ka se de osi akan ma Liverpool ni din enso e de Thiago Alcantara Barcelona so mo hwa branch ne bola ogba go be piemu basa betu sambon bio e de ama Barcelona boboko no na Liverpool ene ejina de na sensama ba na so mo bon krata de ko Roma Saddam ti boboko no branch a ye fene Romeo Lavia na branch no ye se oni bon boye papa na se kopima Liverpool branch fan Jordan Henderson o chole te de kopiem so esia de okwa mu Saudi Pro League ni makosi akan edema Al Ittihad Indonesia de scanner band de kwa ena obekwanji so mo so okwa de a na se branch ena se obegina mo si akan edema Liverpool buku no Chelsea player Romelu Lukaku na abrantie no onim se okobo loan edema Inter Milan yesi ba bia njewa ba bi bejo abrantie no kopiem Italy Inter Milan no o se ne ball no e development ye o Chelsea o hunisa goza o Inter obono oba Chelsea aso bi ajagu ni botom ontimi ehuni sa enunti no reporter Ebansa Branton na kesa return back to Chelsea na so Branton said Davida enya de return back to Chelsea obeso ogbo osi akan enso edema Inter Milan enunti no Inter e de 26 million pounds ko piem wo Chelsea zanka Branton no ombeso moto no Chelsea abosa skano egu Riyad Mahrez esina kan edema Manchester City bobo ko no yesi ende nyakopan edema ni coach fan Pep Guardiola kwa kwatena se edi nkomo so benya bia bode a ene na watena wo hwe no nya bi mbo a ene na wadana ni Eremu wa Saudi Pro League nim Bayern Munich also a striker na striker mani ejina no striker mpeso mo sign na ene omo prepare skala ko piem no Tottenham Hotspur omo player ni din Harry Edward Kane meno ka say de eyade reporter yensa kan say Bayern Munich omo ahemfo ebe too far from Germany be piem England London ene na from Daniel Levy enso abedi
nkomo awesa branten ekwanda no dia ene sika Tottenham Hotspur epe no ombetua na fa branten din enso ede Hurricane abesia kan ene ma Bayern Munich boboko report ensa kan say Daniel Levy ne no ono Tottenham Hotspur eya ne dia no so no ode offer kese pa ene ma branten ne Hurricane say ne no onje penie na ontrase na ontoso nsia kan fama Tottenham Hotspur she said I confirm a branten for the Christian Pulisic asan contract no ene ma AC Milan boboko na say 4-year contract ene say mpirifo ene branten former player ma Chelsea a branten for the Christian Pulisic enso awie yo number 11 jersey ene so be she ejinamosia kan ene ma AC Milan boboko no se AC Milan ene Pulisic enso awie dia ene enra ya dia Inter Miami enso ene aye Messi awie ye enti reporter eba no se ene na branten announcement ebe koso na bibia nso etimi akofan ene ma enra paperwork ni nyina enso etimi ekona wie ya sisa mi no ka se de Leo Andre Messi or property for aye Inter Miami fuam so remu e Chelsea branten fa na wasen odoy omne no edi nkomo isesi branten no so hwe na ha enya do benya bia bo ene ma Chelsea boboko no eni ti opa bia fa de na se fuam boko no mo ene so omne na di nkomo e likely say branten no e de pen basing krata so assign contract no enso e de amom yempie mu boxing mu Alexander Usyk abranten ni din eba mountain pan wa brochi Anthony Oluwa Fami Joshua ebo bo no eje ne bet nyina enso edi finish MCC ade abranten nim say after so ni Joshua ekun wie no nanka Tyson Fury na kone nakon na so Tyson Fury edoje sa about na entimi ambaso sisi ade so timi enya mandatory challenger ene no so timi kon na fo timi defend the bet no na bibia so ekofan edom ti reporter yensa e kan say next month oni abranten din ade Daniel Dubois from Poland ena ebekon na abranten say still na Daniel no ne kon de ase on sheda nyada sa ni papa ne kopa enso Tyson Fury nso no ya de de nchema October oni Francis Ngannou ena ebekon ultimate say enye ade ketewa yemfansi hanum na captain in the morning and so entwasmidin edi Joshua Kwabena ejenemi Yosef Aji otenenka obrempon opoku wa Raymond na Sheterad Benito Mauli yenyina tena seketi bo magudie musem omodo suma ese fam bejao ene anope yedi si ha na fe captain in the morning wo boba ofori amanfo ene ni team no atoaso Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Yam faster than come at the sports team. Joshua Kwabrejani, Kofi Ejiri, ye dong ase. Ye twaso. Simano Eduasa enai ena abapa no pa nonson ehon. Ene ye fiada. Sene ye di kan kire wono July ne de tosu edu enai. Weekend den so shase ye ne. Empeni say ye titi abete no na ne cha no. Ye kwa no weni beba ho so no na ye di brunya ni ye sen ko rafi fufuro mo next year ye beto aba enti we politician na still na woda so ye dwe enkrofo ebo a wode wo ba ye ono mu nyina ya aka ebre na san awie duo eba biem na ne awo ye yi bisa ho se ucho boy mu no ubenya nkrofo ajo so ana about what say ba Mr. Politician, Madam Politician and sana ekukuru wo de wo ba ye no wo de second atwitwa ansa ne ho nyina enti se nsa na pura ni bisa o next year ubenya kukudura san ko mo hobium sani ensuo ye no sa pepepe na wi anso be ye Papa Biamati Shoba Yodo Ezonya miye oye Ampa oye The Royal Boss Nicholas Moka Anopeyi me mo wache Kwabena Fori Onso anopeyi me ma ache Obidumbie na bibi aboko de Obidumbie na akwa Etore bi abeti se ono so kamusa Hey na me cry sorry na tonyom se oye Ejunya miye oye
They are no politician for who agro. Politicians in the brain adwene nya papa o. E sere nu mu an wo kai wo. Memma politician bi anyusu ndampeo. Ohia wa no aba wo nchen, oyusu wi anu ato atwene. Me obo ba meti ha yi. Politicians sent me approach me. Just me mani anwan kora chen wa wo ba no. Obi bisa se na den wate den na ekoso ni jade ama wo ankasa dwendwen ho politician boni ayefo bebre no omo adwene nye no omo ne namu isi wa hu on odo be yankwase adwuma wodo ye bia no wode wasi no parking obeba wo nche bi ma gise se beto aba so so adwene nye adwuma ndi adwuma edo be ya no o ya riabo ye koyi kwan ya ne ka wo ade pananam pam pam eya na mi de nyankopon asitu se wetimi ama me nyansa mitimi de think between right and wrong itimi me makon kwan e ma politician bia mfa me nyekuru to dwuma ontumi mpo a wa wutie no nsutu hofo mema politician bia mfa wo enye nkuru to dwuma otwu condemn owia no de wasi no parking nkrofo bre no omo ka kire wo a ade dan me pato ye de woda chinti obra kwenti afutuo na de sun ewo mu de to aso de ama o ene ye fiada se de muni mu no e fiada ya na yenye too serious sa so ade ase e fiada na ye breki protocols ahodo na ye de ye pe so ade ase edi ya meje so obo ba ofori amanfo sima no aduanan pepepe na abo apa anopa nonson eho Gabi to nyumbi or say will your anchorhood in the storms of life say wo hwehwe mu amamia anka obi hu ayi atumu na enyum we si ayabo o te ho abobɔ Okay, I don't see yemfa da chinti obra kwentu afutuo ne adesua ewum no yemfa ento aso ema wo aropa eni e de nam enie me de pa brofo kasemu o say no matter how sharp your teeth are you can't bite water. No matter how sharp your teeth are you can't bite water. Emfa woni said ye wose eye nam esifa untumi enka nsuo onipa ba na obetimi aka kyerem se waka nsuo onipa bi ani ho emfa woni said ye wose ye nam sifa untumi enka nsuo da se me de ma ka nsuo untumi nti ya no wanya abotra wate woso osika nti obebo sikatuo yate delegate na yedin no mo hell na omo asem omo ka nyina na se toto pa ko na be hia difo
oh also wo boys o ma no ya pa na watu am agum yate delegate for the tifia no ma ye din no mo hwe ne ekoso empani say emfa ho ne se ne wo se eye namfa untumi nka nsuom enti bra wo ho ase wate bra wo ho ase maame a wotie mi anopa yi bra wo ho ase na onipa bia ni ho no mo ane ho aso na kwankoro da maame afia mansa ne ho kyere no udim ni okosere ye huhu amoa sanse onipa bia ni ho a ne ho aso na kwankoro empanin se obi turu wo kohwe nkwa ye nturu nu nkohwe wuo wanya bibi amoase ya yenya amone kro no na emfa ho ne se de wusi esi ye nam efa ene abebuo ne mbebu mi wi a me de asi untumi nka nsuom enti nya abotre maame nya abotre wo ho ofe yate kohwe mo kire nkrofu egu ha mo ho ofe abrante udim dressing pa wala what dressing yate kohwe umfafo egu mo kire wa ben utumi ka borofo no utumi ratel yate bra ho ase na eden a sa ho me ho ofe minimade ma ben mi wosika mebo sikatuo ene sa anoma no ye de sum nipa yamfa nsum sebe moa enti bra ho ase oba wa ho ofa bire mu ana wo so ma ho kwan ma ba ma bi ware wo ujeja wo ho na ye condemn wia afei onkomodie nyina binya ya nka me ne be wa hwem kura me hwem ba yate sa bre no age agu emfa ho ne se ne wo se eye nam efa intimi nka nsuom inti ya no abre wo ho ase bra wo ho ase bunipa bra wo ho ase tinipa ase media mi nya mo bia mo mi sudwe o yate oba umma be ma bia mo sudwe yo enkrofo wedding engagement ni abadintuo no so de wo be kwa si e be ba wo de wa nyini sa wo ma ho kwa ma be ma mo sudwe no emfa ho ne se ne wo se eye nam esifa entimi nka nsuom uye den ene ye say yes ye frankrofo bi feminine force feminist use one for feminist what man can do woman yate ye fa bottle ni adwonso aya also fa bi dwonso gum ni hwade oba tie me uye den woni be ma nyepe enti sa feminist fo no nsem na omochichiri tu witiri mu no woni be ma ye pe no unnim nyansa nche nyankopon oba ye yiwu firi be mam enti ye nya abotre wa ware na se nyankopon na aye wadom na wanya sika chen wukunu sika nyankopon de ma wo wanya chen wukunu no enkyere se tietie nanim ewose wo bre wo ho ase nyankopon de sika ne baaye se ne be ya ede anuonyam hye be bra busua no ene nti oba wo ye oba papa wo kenkan the book of Proverbs wo ho sa oba no okora ne fi onyina ne sika so nkyere ne ho nkyere beema enka nkyere ne say what man can do yate ena me se ye fa bottle ne adwonso ano so afa adwonso agumuni ahwade bro ho ase emfa woni se ne wo se ye nam sifa untumi nka nsuom tani nyankopon aye enhyehye no untumi store na wabie ni kakraka saa no onko a untumi nimu niam nyina o eyeyen ya ye de yetaku sempo aka pre no ene ye de beba beto wo nioma no na onso aboaboa no na watimi ade wonsa subu aka se nyame ahyira me
Inti yeba senya gari no onko a wuntimi ninti eya asrekere yen na emfa ho ne senya wo se eye nam esifa wuntumi nka nsuom eya akorokoro yen yedi yahodi esika ebeto ade ne esan nya mane obu hono a ayi na de sakura no okotobia na atena dwendwen wunim de entia osi we ubekura yebeko jojo si akwada wo ukura usika no o gidi mbone ababa a wasesan udin abrantie sesa sa din no o gidi mbone na ka wadress shepe na wo nam nya mema na befrɛ o bema frɛ wa na tete hungu ni so eye condemn wi a afei na wo de wo ho hyehye nipa ene eno na ba sa ebetwu condemn o bra wo ho asema nipa wate bra wo ho ase na ye ne number 1 Ahenkan FM the best in the east momra wo ase na eye atiefuo no na e mama ye the best in the east nti ya momra mo ho ase bra wo ho ase o kasa radio no sini ye ntia o kasa gukwa nti bra wo ho ase fama nipa na emfa ho ne sede wona wo se so ye the best in the east ekosie yani the best emfa ho so na wona the best no se onipa anchim ni radio anto ha ni awo ka nyina ayohwebu ada enko ba bia nti ya bro ho ase afi mi jade aka ne de amamo momfa nya nkomodie wo ka mu momfa nya nkomodie wo adwuma ni mu monfa nkomo ne so uhia wunua anopa yi no waka kire ne se obo baba obu no anopa yi ewo ni radio ne so ni dwumadie ne so ne se emfa ho ne se ne wo se eye nam esifa untimi nka nsuom woda achinti muntie futu semu ye eni mpani nsemu ene ye de bra wo yi ni emfa mobra meseden emfa ho ne sede wo se eye nam esifa entimi nka nsuom nti ya no abra wo ho ase ofre me obowo ba ofori amanfo anopema me fanchi asronko enkoma menana dasebre akuamoa e Japan a wotoso mienu kwawuman hene kwawuman nyina ehene no abene piesie anopai dasebre akuamoa e Japan nana onimu nyansa nana hofe nana brantie papa bi kwawuman nyina gudie nana opia sojafo ni nachi ebi nkura nkonti maa nana na henie kwawuman nyina age atom anopai dasebre akuamoa e Japan odehye ese wo nkwa so se ga binyomo no fatum ni yentie kakra untimi nchia wo hene se yi a na je se question mark wo ho Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM when the strong tide lifts and the cable spin who your anchor create of remain who your anchor hold in the storms of life when the clouds are full they are waves of strife when the strong tide lifts and the cable spin who your anchor create of remain we have an anchor that keeps us alive.
adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM and the cables train who your corporate of remain who your anchor holding the storms of life when the clouds are full they are waves of strife when the strong tide lifts and the cables train who your anchor drift of remain we have an anchor we give us adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM A Violence Friday. Violence na activity. Sorry, I say. If you're that way, you gumbe. You bo gumbe. Okay, I dream partners. You can find the one krata mo boso no. The amount I dream apumbo ko die. Nyame adom. Me ho ye na so e. Nyame adom nso me ho ye papa. So utimi chia wo hene. Utimi chia me hene. Ukromu wo hene. Me kromu wo hene. Manso ni ho. Oh David. Opia soja fu ni na chi. Ba cho David. Onye ohene agwet. Dabi. Kurikuri. Dabi. So bolo. Dabi. Okay. Company nyina bi. Oye gentle. Oh okay. Odin lem nso. Odin lem. Afia. Papa. Wo hene. Utimi chia no. Manso ni so. Dabi. Opia soja fu ni na chi. Dabi. Onto kurikuri. Abi. Mami odindi. Abi osu mu amami tu. Dabi. Ngate bowie. Hindu abnasi hi obuni hu. Nana bua me ankra. Bua me ankra. Oh, too much. Nana honestly ye nana brantie sa. Nana brantie. Nana bua me ankra. Oh, you too much. Too so hensu. Honestly so ebu ne ho sa. Odini lem. Yes. Ebi mu ni omulem on. Dini lem sa. Ose. Ebi mu ni omulem. Me ka me kuro mu hini o. Oh, okay. Oh, dia no dini lem on. Papa wo bu ne ho ankasa. Oh, okay. Obu ne ho pa. I see. Obu ne ho. Ne dia ni eye. Obu ne ho pa. Obu ne ho. Adai. Tiabo. Obu ne ho pa. Ebi mu bua mo. Me ka mpani sa ne ani ehunu. Na yedi ho adanse nti eja nia me mani ehunu. Na me di ho adanse. Dasibre ekuamoa Japan to so mienu. Kwa woman nyina piesie no. Na mamu efe. Ohina brantie. Opia sojafu ni na chi. Otimi nante. Ono nkwa kra timi nante obi anya ne hwe. Sadi ase. Ebi da pose for dia sojafu. Me pa chaw me ka dasibre ekuamoa Japan de. Ka obi asem. Sa. Na adwen wo kro mu hini e friend say. Ni mi kro mu hini no. Nim ni dimpu. Uni mu kro mu hini den. Hey. I see. Nana sorry. Nire be hidi akon nire be hidi no. Da bi wo nya nire be hidi no. Me no ho ne ye odi kru ana me no be bia me mi fifiri na dosu. We mbapa kro mu hini na mabondi no. E wonum na metena ko school but me ma me mu kro mu hini ne de. Ana ne be hini am. O ma
Alaji, Baba. David, ono ye Togbe, ono ko me Togbe. Okay, Togbe. Togbe. Togbe sra. Togbe dia binim no. Togbe sra. And I'm so me him funi ye bebre. Me wo obu agyan e wo ho. Obu agyan ne obu hene. Otubu. Dabi otubu agyan kwasi ne yi. Aburi. Dawson. Ahemfu okrom ha. Ahemfu okrom. Wodin ya papa. Wom ebu on ho ne mpɛ kasa. Kasa. Sa ebu on ho ne mpɛ kasa kra. Ɛna ɔhene baako no so mani gye ne star ho a mimfiri ne kurom ho. But dachi bia ebia mekɔ akɔware wo ho. Dɔma hene sei mi fili ne kɛkɛ. A gentleman. Papa. O kana drink. Say Ghana Hanua. Is that yeah? Doma hini you too much. Ezi doma hini baby I will be no pay one kwaso. Me filu keke. On man hashtag. Me feeling rough. Feeling papa. Now he said you nya botan so ka you bunu kasa no a. So you bunu ni. Na dia untimi nka. Na minim na bia ono brofo nkwa no waka. So di hini wasan. Yeah, Nana English. Nana English. O kazo aka siasi so. Ka ku gwado brofo ni bi. Nana English. Ye nanum. Yeso ya twa himfi osia nyina yi. Ya pa ya yo. Ya kan brofo. Ya no dia ya osia. Yeah, man. Yes, I know me can. Yeah, man. I was some fobaga. I was some fobaga bini. Edi anope you know se ukuro mu nhyede ni hene sa no ya were hosem. Ya were hosem pa. Se ura ukuro ma ye hatu. Ya were hosem. And then why you violence then no. Hey, zan what to do? But okay, Balance. Kayegum yasro. Balance. Oh, na se mo afiri mo ba. Madi kan kra ke kan kese akese. Okay, ani here. Odi kayegum ni ya Exodus. We dey declare ho na. Ya na dey kayegum ni am ko violence Friday. Violence Friday. Guvre Paul. Fabe wosu fiada. O pa asam de aba. Ko fini afia. Empa wansamo. Fabe wosu fiada. I see. O ba yenu ko fi baba ni ama ye ne. Ukrom ni hene ya na wadwene ho mienu. Na wabisa enwum ya ye bo ntisi ya no your ankle hood. Se wuni hene a your ankle hood. And in the storms of life. In the storms of life. Na empani wo abebu bi. Yesi se ye chicha asra. Na wamfa ukokumuti ankogi bia yesi ahiu se dem wo asem bi omoka. Nti bisa ho se sisi ya no ye chicha asra ubetimi akogi bi. Ana also to be who but ababa. Hana. Abano. Me guso bibisa questions yo. Ebi obu ho no ote ahen o here no nyaso wo mu ni bi. Wo mu obi but ababa. Emunyo. Abubaba. As wa wo fufu. Oba agbo ne ya o ka fufu. Wa twin so agu. Mami bia mnimu no. Wadase. Ongonye na ensu ankra ma ba ko. Oria no no edi na ade. Woni say. Twane ba. Agabra medi. Share. As anwamu bi no. Yes, ropa na pay paucho. Some say violence. You are there na mi pa. Paucho. Afiam yan kan gum ni anko. Ebi mo yin sabra esa anwamu bi amani tia. Se unhu se eye koko. Muna mo pe. Muna mo pe. Obi an cobra. Suma. Obi an cobra. E an cobra na no.
Enenye o. Ebi ageka koda aba apone de enye. Nyakura. Yengo. Yati. Ghana dishmama. Yemamu nyina mo ache esanso mama kwa ba biem ediba ahenkan 93.3 FM amansa jatumu kasafidie. Apuye mantamu na kasafidie ebutuo achem aboabo maame akua afrakoma Batampa Studios ena ene anopaye se enkonya dwumadia wasugusu a utie no watu di se maache na maache ni mu ene yede da obonka atamo bosio ede ebesom wo anopai wo hwe akyerebre no eso a fiduam ya yede na ba no pa no nwotwe apa sima no miensa nti wo so de no abosei ni esa yede no wo be sesima ba ko mienu bi a mane haw ne momiensa de konnum so no de na jeso ahu se da bi wa kyerɛbrɛ ne nya papa ne danka bom na wo ahwɛ no wa ye ne yie na atimi enso aboa kyerɛbrɛ nya so de ntimi nyepɛ tie no so na wa hyɛ ne so de amame afidi echi wo Abefonten Town so Facebook live YouTube live ne nyina no ɛyɛ ahenkan 93.3 FM ani de no obuo kwaso wo di echi no na Facebook no do adwenkyɛ no de ba na afin so wo sha mamafo so atimi anya bi ahwɛ ebresemu wadwenkyɛ bekenkan enso de ama YouTube no so no subscribe abeka busuaku no ho na atimi enso aboa wie pa anuanum yenu anopɛyɛ sin konya ɛyɛ me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa edi wanim kan mene merima apɛdeɛ the beauty queen mother Efia ampofo Afe Ghanaian Times GT the Obokrata no ose a most authoritative newspaper Ghana for apɛdeɛ da Obokrata no na ensam dia wa pudubia gua pa na enra eye ye maame baako a oba Ghana ha eba ne sɛ yɛntwerɛ anwensɛm ene abakɔsɛm na yɛkeka nneɔma nsi ani a anasesɛm ne nyinaa no mami na wotire bi atese eye de pa kenkan ne ngoma bi otwetwere ya eye de pa eye maame ama ata edu ono wato nam wonse do nanura abusua ya amamre ne hyehyɛ ya wono akɔpɛ no korabia de ama no kama sisiam no kasa die maame no wone atiasfo edi enkra kyese enya asem keto atia nanura na yiyo ase ana Ghana man panyin na nado danko akufa ado akora okopiem ase eno ode nsema wodo de tudwa pa a wokyerem se maame ama ata edu ye be fe no pa sa maame no ye ka no enwoma munim die pa de a na okura bi ana nei wode kwa kwahye fom yi katafa to so eye dumienu asem pipo eho anu watintim ede aguo owie ye no ne katafa to so miensa me kire Ghanaian Times mu a katafa to so miensa no anu wokyerem se Dr. Opuni opuni asemi ba ye na me hye yefunu mu na ma me kura nya nwome ma wo ababi matifi aduru edwene kwa hyase eba opuni asem ye nim ye da enna ne de ne fa o cha ne de ne senia na lawyer wodi na asem ye ni free so ne de foforo betena so baba lo na yasin ne obekọ Supreme Court enteno nwa asem da oboka tadi aba a chese enya asem keto asem se wose ne nsem ne bi wono ma wode kwadan eye appeal court no wono mabua buo mu buye no ohunu se da bi ankon yi nti we wode kọ eye asende bia kuba tan na mu na no so omakọpen farmers bi ho asem da oboka tai de aba ewo hanom na wose Council of State abedjaku amo etu aban no efo no ye kyerem so omatena ye yese besi ne foforo na sine ebesi ne foforo sika boten a ye di kowram eye Ghana cedis no 6 million ene yede kwa kosie te ho asem da boka tedi abaka tafeto so dumiensa asem people eguo na sanso ana abedwaku amo ehwe se enkontabuo mu ebeda honom fenkyem amwo amrahye bedwafie mekere public account committee no sam no kase omo so ani abra kyese anya asem ketwa omo ekire mu se eye adehye no maako dumienu omo dwumadie ewo Ghana ha asyom na hwe nwumasu adwumadie ntotoye eso Ghana Education Service omo aka omo akobu nkontabie mu na ho nti sam no kase ya twe omo ase de omo akogyinam ewo public account committee no enso anima eho ensem de boka tai ede aba ochem se sika bote bia no som Ghana cedis no 1 million yehu ba bia afa ehu kontabuo no aye bibia ho
nti ɛno wa asɛm de wɔka ta dia bakata fa to so dumienu ɛna asɛm people enso egu we Ghanaian Times, the most authoritative newspaper. The Chronicle Dobokrata no enamede twaso ede amawo na gomwa afutu ene ne mpatam wo mfimfi mantam yesi asase ho manso de ajaja omudi ne se ka ne se omudi emarukoko anazo omudi eto ne nchena ne osese ye ise ya ne obeto asase ba akono na se enipa du dia ntokwa pre na empanifo bi a wonum ka bi ewomu ewo empatam akom ho abom se da bi se ne enioma akona ewo se wo mo hwe na adwebro eba enam so emo de omutiri mu patodwa ahemfo wo empatam nso se asumdue tiri mu po no a empifo ni bi adan na die akere wo no masum nti enche bi o masiesie enioma sa ne ebe ya ahensem ene eho ensasesem ne ade no boyase ohia to ama wewe ya yese sanyo manyo ebetimi akofom ewa futu gomwa ne mpatem na yase ganja master bi so da ha the Chronicle mo dia sembebo ganja master oda ha no Ambrose Derry interior minister emfo akoka bibia fa wi ho se wi no unse akọ Supreme Court se ye be legalize ne omuso omompene enya so omuso omompene omuhwe omonkrata mu ne omumra mu a nya de se be ye ebeboa sa tino shada nto ajajefo mpanifo asum ye se ye be ma kwansi ye ndua ne ade na ganja master se da bi on the okacha parliament for so munhwe no munkeka ne omansie ne enya tumi bi a obi edua bronsam tower wi no a na se ni trimu pone so mi dua wi na mfa so pem a wo ho a ye betimi de ye duro mfa so no duro mfa so adwene e wo ni trimu no ti odua ene ye wo se man licenses na odi dua because wi no bronsam tower na nkofo sabe omo hye se ye junkie owu mpefo no ebi nso ede ye duro ema brenyafo no kotonku a wi wo mu a triwini befu se ebrom enwi be ka ne sen enku bebira hairdressers for ni use wi frafra ti ano no for medicinal purpose dia na ne wo se ye cultivate we Ambrose Derry na ka ne se bagben so da ha wakeka ne se ya hihye na ne chesha ne de enya sam keto afada Ghana oda ha ena Ambrose Derry danenchen wi hu nkomo ena kratai etwa ne kakra ede ato ha na atofo asenso ono nso se ne judge no pese yasesa no eno nso case eda ha na abusuancha no mu buzia nso ka Ghana mpanifo no ombedi yeso pen no a na so mo be pre tumi wo krom ha ububobodin na abati buzia bi nso dim edin wom ena yase buzia no eno wani so ade hu kese pa de magana eno no ya twero nkofo bi na eka omotete ha eno upeso hunu emu nchiremu ye pa no apɛ the Chronicle Delbo krata na quotation de ba be de pa Proverbs chapter 14 verse 12 Proverbs chapter 14 verse 12 or say there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. When you soon say me dear papa, ewie na yowo etu ye bibia dwene hu mienu The Chronicle Delbo krata no Chronicle on the person watch it. You now almost good dia. So no asama baba no eno hu quotation on the back. Hu quotation or ba pama fenchim and so what you say wi ni sika wom almost one shakra enche ye be classic ye di sika be kwa kopa wi aba si ya shasi enua bia sani ye kotofu onkofu manso ye be kwa kopa wi adan ye to wi wo Jamaica enu sika bebre tie ya start ni nanso say
Adie bi wo ho no mo etne wani pani super so awieye no ye be hia wu asai. I wish you have met to us who daily guide the Bakata no emu. Na daily guide so or then somehow the abani semni bi won ma. Ye de kai abobɔ so wɔ the Bakata already ka dia sum woni mu dada nti ye nsɛmmerɛ ɛwɔ ho ebiem. Na mom ne kata fa to so miensa ɛna ɔde ɛyɛ otemuafoɔ panyini Maame Gertrude enso mfonyini ɛde aba. Na okyerem ɛsɛ ɛnɛ yade ɛsɛ court bɛkɔ asetena. Na wɔnom so ahwɛ nkura mo sɔre o magege montena bɔsoɔ na ayi mama ye mama yi bosi oba begyina aka ho obɔ odɔ no saa ubie ya no atre ne nsa saafo no ye okire mu sɛ ekwa ye wose ye fa so boa na ye yi omu free ye mpatam ne ye kwantempɔn so no ɛno ho atemu ene yade sɛ betimi atodwa wose November mumum kafra November busumi ni mu na eye court hwɛ ni mu sɛ obɛhwɛ na wadi ho enso adwuma tie ho asɛm ɛno no na ɛyɛ wi susu ho asɛm yi da Obakata yi so di aba ɛno so wɔkyem sisi adeɛ pɛfo kyem sɛ betimi adua bi ɛwɔ Ghana wa abra wo tumi krata ɛno ho ensɛm ɛno no na ɛno awɔ bia tano forest ni mu yɛsɛ owura ba ko bi agya wɔno no ɛwɔ checkpoint agya oduru wɔno ma ayɛsɛ yɛ kwan so ofiri an na kokuma ase a on say so afa kokuma ase da ye wo bush bi wo ho kwaye bi wo ho ho de biam duru na misuroma apolisifoɔ mo ho kwaye nya kwaye ketuwa o no obe komo tem finfini ba o ma ya ade nyame hira na because say de kwaye ni mu ohu no ya ufiri odan kokuma ase a ya mo wa be tiasi kwantempo na ye ka ne sei kuradu bi ase kwantempo no mu no kwaye bi wo ho finfini ho enya asem ketwa na yase police ni ya ono no giban na wo ba de hye ho ban no yenim obi akotutuntu aku no bia tano forest ni mu tututu aku no enya asem ketwa o juma we de o majuma na adi o hwe se de moja areho moja pram no na ndo me hu ni pictures ono ono na hu oh bubruntuo akunu kwa isi akrade na nipa ahwehwe oh young boy akunu kwa na mo de mo kwa okrofo no I think this is ayisi no mo kasa na ho brahiem mo de mo kwa fellow arm robbers mo de mo pesa mo je no mi nka ho ma be fellow na mo pesa mo je no na mo age na mo ko na mo kum ni pay oh I have come to your home so good evening. Fellow Ham Robbers. Was so there's a man I'm here. Anya me. Oh, I wo. Na moji na we na musi akuna. Usu be wu. Sika disi ade na mo kope wo kwaye ni mu. Tese odino ho a wonti ase obi ote kwaye mu de. Ade na wo no. Ebi on ko so gala. Ogala. Awie ya ni asemo. Na me hu ye mobo. Na de ya Entina chronicle. No quotation ya kama no. Wo fi so wagbo ni tu aku. Wanya sika ko. But awie ye. Mo. Na yase Chinese galamsey bi. Wonu de efoma gudi amrama gudi esi ayi twentwan chefo yi. Ba kwa ya che no a wono woda abai kukum. Ani yeso wa na adwun se da bi Ghana prison ne de afro no to no apese wo gene nkwa free ni nsem to afa ahoma or be sen ne ho oma bai oma gene nkwa officer no so no obeye yi ne ya ja no ade Dima ai se Ghana committee suicide na ya che wa so tumi ya hye Etiwe ya double criminal. When you say ekura ba ya wona nani ntete. Abe say yensu awie dan ye bechi watwa so a. Osi ubeku. Ku wai. Ku ni e besi. Ya suma hu. Funfu e be pro Ghana sa. We yensa ha ya ho kura fa. Fertilizer.
Some cocoa for the my it me than scientist free. The only guy that work at with some I don't know. I was daily day before the aircraft, a daily graphic, and I made Bruce Way. And also, I had some papa. Ghana photo sound for Mr. White or the ha. Can kuntu kununku gugungun. Oforiata. What the ha say na war bank of phobia basso. I say World Bank for ye, mabwa yo. $900 million US say. Mom, why ain't you buy a day? Kiabaya den na MF nkita hu die ni die ekọ die ba die ekọ omusi yenye se yema we mfa we shaha yemfa we ntum firim na yemfa we wura ha se World Bank for my yard enti abasobo na wo bugbo yi ene support no enya asam ketwa na sika ye kwakwaje free World Bank for ho no yes kase bi pa wo ho ne no November mu na de di kan no ebeba eno ho asam eda hanum se akrata no atwere ede aba $900 million US sika ni mu odru pa mu odru eba na de na ho November World Bank first tranche edem enti abusia eni omugu so bose wa ha domas ma support yen ma support yen papa la jokuku nso eni mi hu se asphalt no mu yo sadie yo o metwa ni mfoni ato ha na abusia ubepie mu ewo Ghana ha COVID-19 bremu na University of Ghana Medical Center eni obehu yase ye de mpanifo ni bia kogu ho se ye ka se wo so ede bibi foforo bi ba ya wo se West Africa ha se wo ba besi edan kakra kapa wanwanso bi a se obi ye duro wi e ho ene be kwa akọ test no obi ye duro se ye vaccine se ye de ben se e ho sa center no ena won be ko na wonom akwa tested the akwa trial we no University of Ghana Medical Center for trimupo eno nti eno adamu pa ho ntoma eno asam ya twere ni bafu ede ato a IGP na no okofo aso so mu yeku atia no sade benyo audio bi eliki yetete ho nsam tete ho se no kre se nya no kre yatie bi na wonso wate bi IGP Dr. George Akufu Dampare woni ECOWAS edi ahiem no ahyeom say 2024 election ebeye free and fair ECOWAS election okay ECOWAS elections team no ena woni wom di ahiem ena wo say posi fo ebe plom ro sane ebeye free and fair eno asam truth and accuracy every day the Bokrata Daily Graphic na integrity and professionalism the Bokrata no enso so the Ghanaian publisher ono so de nsema wododo na no pay what the abedan ye ne krata fa to so miensa eno wo ba ma ne kire mu se osoafo na hwe bambo dwumade ne ntoto ye eso National Security Minister Ura Abet Kandapano no ana odi tudwo kire mu se yesi nkrofo bi asabi omukro mu basabasa bi asi wonu nti anase bibia piepie omo edo ma bebu awura mu Ghana ha won beduru ya Ghana fo se yanyemo monko monsanko hanu nyamotena bia na sansemi na osoafo na hwe abambo dwumade ntoto ya so kire mu se anya no kure kwa se nkrofo bi asabi omo ahunyanyam omukro mu a womo abwa wuramu ane tutomu abepiem wo Ghana hanom no yesan so pamo wo se womo enko machi wo chese enya no kra bibisa enko so te ho asem de Bokrata yi ede aba na ensem training Captain Smart so woni oru asenso bu ache no eye bantema abato pesu asom na sebedwani osoafo no ena hwe enyumanyuma ene efiefie dwumade ntoto ya eso
One no so so ma sem bi da court na aja ewura Captain Smart course nko kwakosere na ka court na aye hihye bi ebetumi aboa na ma asem no wono so ka watimi adi nkunim okoye court se da bi nsem na ade ba ye no eni nyina so bia nhye bia nim tikache ye beto asem no so enti awasem da bokratai e de aba na onimanyamfo afanya Markins eye dom tetete no anoba no dani abedechire wono kwa mra hye badwane on jade hwomwo afutu abato empesua so anamuo na yesu kopiem ewo gomua ene afutu wono ma ani achese nyasem ketwa mentime wase ekoso pa ahemfonsem no ama no homeso won saase ho na no no panyini yesu wodi na hye badwafo mo sampatam wo nyina anim no makono makosiesi asem no nya na no mo friendsem telefon hye na chese MPC fo nyina mo mpesua so nyina ka bomuo NDC fo MPP fo omu nyina ka bomuo na omani abrese o mehwe no masiesie na afekeke na mebusa ne se na ya amofo no mra hye badwafo yi so how far now enti eno so won sem kata feto so mienu wodi agu the Ghanaian publisher the Bokata na no pay ne nsem odi ba ye eno no the Ghanaian Observer the Bokata na ye 4 cedis eno na mede gunya original the Bokata na ba oh I 4 cedis the Bokata every year 4 cedis they say baby to the Ghanaian Observer eden sama bapa super delegate conference ya any people for bekono ena ya de atudwa saba o mia ene nipa nkru bi de yeso wo ho so betimi akobi nti nipa du ni nyina ya ka o magum so mo nkwe na sentokwa no apocalypto fight no mo fa nko efe so se ya de fe so na utitia na wokọ utia nten so a na ujinam Akufuado Ghana mampani ne se ode anidi atwato ama maame ama ata edu eno ho asem ye de ato hanom a mabomu ade a kyerewo ukopie mu odagbon ene ne mpatem amabu no ewo ho wonom asem omo kanyina ne se asumdue hu hianti no empanifo enkeka kom humbom sane ebe ya asumdue ebekọ nanimo sanso ena ni pufuan so eba no eka ne entrepreneurship a won mudi mu nteteman pa o makwa akopa o dwumadie bi ho ntoma ye no entrepreneurship ensano dwuma ene fotuo bi ne ho senka ye kakra bi se enko prison se na omonso entimi emfa entetetete o ho pensa no dwuma bi nsua ne ade na betimi aboa emanioma akonanimu ewo masetena mu dadeduane amfia adeduane amfia woda ho no asabe na wabrabo ensiye eno ho asem so yatwere ede ato anomo the Ghanaian Observer the ohwehwe